أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli Müslümanlar, harsa qolaqtıq üçün evvel qil başlamışda vaxt ve beher netice vahiz harsa insan de ömürdün xni hakti evvel qil ve neticeni avazu. İnsan de ömürde başlamışda vaxt qolaq mesela çehi izva için veledar habur xey qala hada iqolaq başlamış ve terbiye guni ve habur çehi xeyla habur hikti bur xeyta ha hakti adam beher necede ha veledar havila Peygamber aleyhissalatu vesselam için hadislerin qeynetçes çiriz ve Kur'an'da Allah Teala din çes çiriz ve hik hele sifte qala ayoldi ve hele jedoldi hik çina hazır ol akunuk azvata hiçni terbiye ganak azvata ayolrez habur düz didib bone rik ruh şadarda bur xumpatal ve Allah Teala Peygamber aleyhissalatu vesselam ni hadla haviledirla raziji davol ha irazi bilela asluya ada ömürdi dünyada ömürni ve ahireti ömür hiktin burjedata baxtlu burjedani baxtsuz burjedani. İnhe Peygamber aleyhissalatu vesselam sa hadiste ihtilat iz ve sadratan oldu sakas ve haber ona ya Resulullah lana za niz qısan vilere onu konuz evvel Peygamber lana ki juan dedi badizaya aburza xamaç lana bu rahmet isfena lahala adlanı ki juan aketa juan veledriz juan ayalriz ayalan uçiz lahata vidide bu badin velik ve haqqi burji avavol hak ayalri velikni vaq avaz ve haqqi burji ve naklet xona avunuk az ve karar habur ile taxlanı juan ayalriz ve Peygamber aleyhissalatu vesselam dua izva viçi dua izva talabız ve Rabbi diva haktin dedi bayar patal ne viçin veleddiz viçin veledriz hürmet hatur xuniz kümek kuzvata ama hikla çale yani çeb hadide buba adalatlu xanı düz burxana ve veledrini habruz ha haktin cevap vaqkuzva Peygamber de haklı hunizva könluzu hikü veledirek galaz harsak olaqta adalatlu huk düz burxoklanı eğer mesela dide buba de hatur hürmet ayis xeyta için velediriz lazimtir saki şeriatta dinde kenva volt xus xeyta habruni ha hakti şeriat galaz qada Allah razijda haktin cevabı habru düşün dide buba de vaqkudadi ve habru aradı muhibbat hürmet ceda vaqet burni dideni bubani ve haveledarni baxtlu burjada ve Peygamber aleyhissalatu vesselam haktin dide buba patal duaya reizva madne luhuzvixi Peygamber de çaz luhuzvixi jezma qan jwan veledrix galaz qtül merhametlu rahimlu huk milayim de kasqile taxluzuxi har sakarda sadra atan olda sakas ve Peygamber din qoliz akuna Peygamber aleyhissalatu vesselam için xutul Hasan qucaqda quna temenguz ha hakti hürmet haturiz i vaqtun dalan ki atan va kasti zaxlanı tsud ayol xana amma za sadrani habruz qucaqda quna habruz temengay tuşlan a vaqtun Peygamber de adas cevap yaz iqluhuzva viç rahimlu tuşir insan diz sa vaqtun da rahim akodaşlan ve haidaz uxşar olmasa rivayette luhuzviki Peygamber de aleyhissalatu vesselam sakas Müslümanlar iqlal hakimiyaz etigiz qanxeyla evern oldu sakastez ve kararni kene hizdi kağaz gılqun oldu ham hanal etiguni buyruq i vaqtunda amatan Allah'ın ki zaxlan aylar hanal zabur rehim avur tuşlan zax iqwan buna lan Peygamber vixtul des iqwan Allah'ına rehimar izva iqwan vaz qanz bolhanamne teminar guzu habruz ha vaqtunda Peygamber aleyhissalatu vesselam adas cevap yazlan ki jwa ayol riz rehim tiz ve isan de ama cemahtiz ve glik olaqs ve isan riz hik rehimi de qo haklı hani hizde aviçin gleva ken ve kağız karar ham ştqun hizde anal gadar oldu ve Peygamber aleyhissalatu vesselam çaz haktin çeşine qalurzuva ve saquzlan ki atan oldu Abdullah bin Şaddad ihtilat izva Peygamber imam da avaz
велика қозна қолухни джемаат асхабар қозна капида вақтунда сажда пелчилизяна сажда ур вақтун пайғамбар гечкана геч далды сажда да муғна ва кап тамам хейла хадва асхабри хабар қазу я расулуллах лузва бес у гечкуне себеб уштир часа қолаххан вахискана лахана хабар қорла адланхи зи далуд аллахна сажда ур вақтунда зи далуд алла қахнолду зи хтул Хусейн Ақахна зазни хам инжикли илкон звочирлахана хадаз кондавол хуйлахана хадаз канивол аунза ахпази кап тамамарна и ихтилата час аквазва садлахади час чиржезва саждади хикти қиметавад хикон чина сажда лузухи пайғамбар алейхиссалату вассалам Аллах диз муқажизва арая мусурма лук рабби учин рабби диз муқажизва вақтязва Пелчилизяна кпон қене сажда идала. Хакила и колахне час чирзу қедлагади час чиржезва хик пайғамбар алейхиссалату вассалам чи веледрих галаз хтулрих галаз хик туханат хабруз кондавол из хабур сакусни инжиклиту из хатта лухзуки пайғамбар алейхиссалату вассалам аялдика чага аялдика қезва ни ам дженнети ни язва хакти шири ни жезваде Мадни лухузвухи Муавия ди эвернолду сакузвичи aqulu kamalusa isandis Ahnav bnu Qays luhda kastis wa khabar quna amchir wala wa kasis kan wa khabar quna ya lahana Ahnav ayadrin pataqa ayadrin veledrin pataqawuz wa gawushul hujjada wa Ahnav adaz ihti wa'za ihti misliat kana ayalar lahana veledar abur чи реки майваярхтинш эрязвол ва абур чи далудих гала даяхари шулхата абрун кочери квачилия ва қилалла цау хабрун кемек далдична чи умрдин қани важиблу месъалар халзава хакхила чина хабру уч талабатани хамгана конда абруз қилаталы чина бурсикинарна конда пашмахай вақтун чина буршадарна конда хак авурта абру ваз сих алақа хунолди вақ галаз Канивилелди, мухиббатталди ваз жаваб вахкуда. Ама абур паталвун залам пар жемир лухузва ха Ахнафа. Эгер хак хейта, вон абруз пар хейта, абруз вон да канжида, вон чпела Аллахна канжида, вон қена фадамаз рахметтис фена чпен кулала Аллахна канда. И ихтил тараур лух Муавия дилханихи Ахнаф лахана, вон қайдал диза зихтика гзав қелавалхана. Гил лахана вона аур ихтилат ризун қтилар назерик وسكنار نزون إلا قل خلودي عدا وشين ولديز وشين أيالديز سوقتها رقورنا حبر سوقتها رالدي شدارنا چبين أرا دم يحبات جد أول حق لوزي سوقتها رالدي چنا أيالاري جهول قچونه كانده پیغمبر دی چاز اختلاط ایزو وشين حدیث قینه کورالدي هر سدیده بوبادي هیچ وظیفه یار هیچ کلاخار مجبور نبایر اوتا و هیچ خزوتا سفته ayal xayi qala har sefte lehzedla ada yapa Allah din tartunu qanzo azan iqamat kelun aldı Allah luhun aldı eridiyo xayluzhi dide bode adan qil tozva adaz qisa yer haktin targuzvo musurma aqiqat qazva lapag sadaqa yaz akhpal lodhi duyar haktin majlis art khozu ham patal duyar eliz هم تربية مشوا هم بطل كسونتيز أخوارتيز واختار إقاري فير كشير مشوا رجود يريد سالا لزوجي هذا كبونج ألار دين دي اختلتها تشيريز باشلا مشوا كاب أونيز بردي شارزوا سوديس تمام خيل لزوجي كاب تعتيز كيتا مجبورنا هدف إيز تونك عنده تسيبو تسوقوديس إم أيال بلوغ جزوا أقل بلوغ جزوا وقتها إي وقتون ده Allah Teala di hadan xvetun ve harsa insan di aqul balukhan ve kasti xvetun ve majburna bayar hadan xveni hatsva ve habur tavuna adaz saki abur qazadis fena hadaz burjez amogzu burjiyez hakay vaqtunda abur ni habur txanak anzu harsa ayal di uje yaştiza qatalı çoqut ipudis xeyla illa qulot urgut eledis xeyla dide bubadi am evlemişunin pataqa fikir fahmunu qanda Evlemi şavurla quluq
دیده بود غیل قونه خیز دیوچین ولد نه لحن کند ز الله دیوات الله بزوا ز الله دیو زون خنا چخی اونا خنا ای درجه دیز غانو evlemişna زگیل الله دیوات الله بزوا ای دنیا دا و آخرت دا فتنه دیوا خیرا الله وونه چونه و فتنه دی قیل تکور اللهنا حق طلب بزوا هر سدیده بود حق دی طلب بون حق دی مثلیات قلورز و چاز پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام و صدر پیغمبر علیه الصلاة والسلام منبر دواlı miskinde xutba yazvaçkada qaqna groravniz viçin xtul Hasan qaqeda Allah qoç galqana aluqnaldı Peygamber aleyhi salatu vesselam minbarda eviçna qucaqda qona viçin xtul qila kapaşaltadın temeganı xizdi sikinarnama ve ha vaqtunda قالن اختي آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم الله زوجي حقيقة الله تعالى دي الله زوا كي devletler ve küveledar abur fitnaya ve Allah timpata eğer kuni düz tuhatı közi ketir sobarni avazma Hik gavurda qon lazimi çaz mesela devlet veledar devletar ibur harsa insan diz qanjiz vak ola khare harsa dide bu diz qanjiz vak ola khare ama ömürde qalurz vavol gızaf kadar devlet ne veledar sebep kana insan riz ömürni baxti qarajezu baxtsujezu insan riz gızaf derderni habur sebep kana kozbu hakay vaqtunda ina luzwa ihtilat fitna habur sebep kana gızaf fitnani qaragzbu İnsanları arada. Hakkıyla Allah Teala de khira ya Rabbi Allah harsa insan ama erika insan khün patal erika fitne dika insan salamat khün patal elbette harsa dide body vaxtundamaz için vele terbiyelemişuni hakkında fahum fikri lazım ve serenje mar qabul lazım. Sadr oldu sakas atan oldu Peygamber din aleyhissalatu vesselam patav ve lahanihi ya Resulullah lahana bes lahana zi ayollahana ihtini ajuglamış yazva qelqez ve adas fadlahana zi çin aqaz volana za adas vuçkan volana vuçin lahala Peygamber aleyhissalatu vesselam adva xabar qona ona sadra qoni ümirdin qaynalahana hadas lanet avurdan aqiqa avurdan lahana ehlan qala taala haktik ola kharni khanalan ha lahana una vigliv dilan viglerev duna çornu veled lahana Sadra sakamallu kastin patav atan oldu sa ayol xanva sakas ve xabar qon hadava bes zaz ayol xanva za musalla başlamış nahda terbiye gun lazimi lahana xabar qon adlani ki ayol di qon vaqt xan sahafte o sahafte din geç xan lahana ya kas lahana o sahafte din geç xan ve ayol di hasifte qala başlamış ne terbiye gun lazimi hakila neyin ki ayol xana Gılizata vaxtunda. Hakni ayol jedaldi. Çaz Peygamber din aleyhissalatu vesselam sünneti qalur zvavol, din İslam di çir zvavol. Ayol dis terbiye guni, ayol din pataka ha vaxtunda hele takhanmaz fikir lazimi. Ömür din yoldaş kada vaxtunda hay qala başlamışna ha hac oz hele fikir lazimi jwan veledrika. Jwaz sos xkaz ve cehil timdi fikirnik anda Hekti namuslu kamalu diye badi çalas keligzva Rusyane. Rusya kayıta gadadi qozvadeni haram kola khar izvadeni biçi qozva gadadiz. Hakti buriyas kayıta elbette çuruli qeva buriyas kayıta elbette akti brukajo khan uçlata mümkün ya habrula çeşne qaçuna habrula ihtin çuru xasitar qaçuna habrun velederin hak ola khar devam o. Peygamber aleyhissalatu vesselam lahu ki insan ruhuzva Viçiz ömürdin yoldaş kada vaxtunda qutşe enis fikir fahum guda. Sadlaha dolu devlet riskelegde. Qedlaha de abur tohum riskelegde. Pudlaha de gürçek biliz vinel patan akun riskelegde. Qudlaha de dindar biliz iman riskelegde. Ama Peygamber de aleyhissalatu vesselam için mislat guzva, zakvez mislat guzva, evvel sadlah çıkadal etsigluzu küne iman dindar val insan de. Учизлат хам хейта ам бине хизия мехкем бине хадала qozni ku xizani mehkem dijede.
evlenmiş de yok mukufkayla abru nikah din pataqafahum fikir unuk anzwa bazı bro aqu saymazdı gejzwa i nikah din mesele div gejdal vi hizb gejel vi hizb ikolaq çaz peygamber de aleyhissalatu vesselam sunna dil huzwa vol vaqtunda muz nikah din meseleni halawun lazimiye vaqtara wazwa iqara wazwa Şavval din vasra mesela luzuhi Peygamber aleyhissalatu vesselam sunna yaz cuma'yı quz vichni sunna yaz qalurzwa nikah din mesela halawa sadbru wa hamni miqarla fad akti dishu sharjezwa miqar khayi quz in miqara wazwa ta dis fani khiz di fiqid khazwa nikahwa akata wuj kaydini sifti halta wuj kaydini hadik iz tuni khizdi nikahizu aktuş hürmetli bur nikah miqarla fadamaz küne nikah di mesele halnik anzwa ve akhba miqhari sadbru hatta miqhar la qulukh nisos qaid la qulukh akhba fizwa fiqidi qaqwez nikah un batal im fahumsuz wal ihtin qulakh miqhar la hata nikah avun khizdi illa qulukh miqhar di mesele yoq taynarna ida vaqtunda küne avun qanzu hama şeriatin qanun rıgılas qadavol mesela haram dik olakhar içki khaytini masak olakhar khaytini abruka jwa hizwa khayr di marikat yarghazım lazimi hakti insanlarni hakti insan rizni jwa muqad khaytini akti quzluhu da ya hürmetluzza izwazi khayr dik olakh zi miqardik ama içki khu masa ikti haram dik olakhar avun çaz islam di musulman riz qadaga unwa hakila zazqanizwach im Ümürdin harsa tsiz aradol qezwa khizandi binektun lahaj alezu miqher hakile am Allah razijda vol ishita helbette çez bir nimetar Allah diva konzu veledar bereketar viri devletar habur Allah di guzma nimetare hada guzvade hadda tagata sadvan qachujiz batush hakile hadva konz khila shina hada konda vol avunu konz kher ikolah qali sos gaidla quluqni Peygamber aleyhissalatu vesselam sünneti qalur nuavol musurma de hiklet xana kanzvata han haktin bismillah daldi billah daldi dua elun aldi ham qilet xon lazim ya hanani mislat qalur Peygamber aleyhissalatu vesselam cihil riz ihtin dua elavun Allahumma cennibna şeytan ve cennibiş şeytana ma razaqtana ya Allah luzuki mana dua de ya Allah ona çakani şeytan yargazaya ve çaz ona guda ayılarni veledarni habrukani ona şeytan yargazaya inhe çebha ihti dua daldi khizvu ayol dik khid vaqtunda dişeldi elbette hamişan da Allah din tarik el ghiz üçi Allah taldı da khvetun ve ferzer kpart atar habur aqazar tawun habur qilet khu idika elbette cezva ayol diz tasiri var. Hameli kan vaştani harufuna amaz hadas kısan tasir guzva ha hakelzva düğerim. Uçlada ibadet avur vaktunda dide ruh riksikin cezva dide ruh riksikin khayla veledin hak cezva. Ayol khay vaktunda Allah di gayi veledal insan razihana kanzva. Hiktin khaydini, ruş khaydini, gada khaydini. Sağ ayol khaytini, necha ayol khaytini. İbur Allah digan ve çaga tijez çaga imdigi şarjiz jedak ola khartuş hakile evvel şükür gana kanzuçuna Allah taldiz gaydal. Tüyen göz başlamış Allah uluh elbette izat ilim dini meditsina din testik arzva viridlani ayol patal illa ki qeysan mundatta sifti qeysan mundatta viridlani khayrul zat yazva didedi khurudindek. Ayol sifte xana gliza ta vaqtunda sifte lehzedla hada dünyada adaz rabbi dikat xabar avunu kanzu. Allah taol din tuar çiriz. İrçi yapal azan elne çapla yapal iqamat. Miskinda azan iqamat guzvaşni Allahu akbar. Ana Allah çexiya, Allah sadiya, Muhammed peygamber haqiya. Kap avuniz ever guzva. Baxtlu biliz ever guzva. Allah sattir vol çirzva. Hana guzva azan dini iqamati. Lozviki sifte rakhaz başlamışta vaktun gafaraqata vaktun Allah la ilahe illallah luhuda gafarni tekraravun hadal qısan yasi sabzu la ilahe illallah luhuda lani mesela qeb içirdala
dideri di baderi habrul hujidatir la ilahe illa lay 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 ariyada mesela sebeazi bruz abur hak maniyar tuş abur sebeazi bruz babol abur la ilahe illallah lu da gaf yazı la ilahe illallah Allah'la gayri masa ilahi Allah avaç Allah sadi Allah sadi Allah çale ha gafar çiravun sifti qala ham yazı ve kısa dünyayar kısa şirinç alark eliz hadaz terbiyalu kamalu ayal kumpatal im peygamber diye sunuyor. Madni gafara qata vaqtunda mislat qalurz ve har juledin ayat harabru çiravu abru kasadiyaz mu'minun suradin vişni putqani vişni tsurgudlaha ayat kelavun çiravu ayaldiz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم صدق الله العظيم لهذا آيات شراوة إريد لها يوخيلا أدز إير قصان خالصا مسورما تارغون سنة يزو پیغمبر عليه الصلاة والسلام هي تارار ويرلا قصان يس حساب زوا مسورمان بطل عبد الله تين لوك لهاج على عبد السلام Abdurrahim, Abdurrahman, Abd galaz itarar, Paygam Allah Teala din itarar, ibur qısan yas hesabzu. Ve küri avun itarar, mesela Abd galud nexezi salam, Rahman, Rahim luhu im qadagaya. İk luhane konzvaç. Çi Muhammed Peygamber din itarar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ahmed, Mahmud, inhe iktit itarar. İlla luh mesela ama velik peygamberi Musa, İsa, Yunus, Yusuf, Adam, Harun ve masa peygamberin arar çez Kur'an'da çiriciz ve habrun arar. Zurba alimri, imamrin arar. Çi atabu barin dideri musurma habrun arar. Etsigamu misliat qalurzu. Hakru şar patalni çi peygamberin Ömer'din yoldaş Hadice mesela اتيقومو مثلات قلورزوا اخ باك دي شهليار تير عيسى پیغمبر دين دي مريم انطار اسيات улугда пак دي شهلدين طار اخ با چي پیغمبر دين عمر دين يولداش عائشة دين طار چي پیغمبر دين دي امينة دين طار ينه ابور خديجة مثلا لوزوخي خزان دي قينه صدلني خديجة ولدا طار алаштар ушарик хадишелерика хак сачирчал кена баракат компатол коли хихлузу хактин баракат ва طار язва Хадиджа ва и вақтунда чаз хабурни аялриз аялдар хучити тирчавуз күри ида ихтияровач mesela Muhammedaz magal hani kesad bazı bir küre onu guzva Hadice diz Khadilin Fatima taz peygamber din ruşkay Fatima hadaz patel hani kesdi küre izva ibur ik olakhar qadagay hatta a tvartsela gzaf olakhar asluye lozbixi hatta ayal vaqt takhana dünya diz atana vaqt tamam takhana vartsarmo ve yaqena atan dünya diz atana qena ayal hadalni küçüda vaqtunda küçüdaldi bilik tar gane xezdi musurma akhpa küçüdu mislat qalurzu vajlat qiyamati qozluhudiki ha ayalri taksirlu iyidi çpin targala çfi çpin ayalri taksirlu iyidi çpin dide buba viçaltar açıktavuna çu ha habur taksirlu yolhuda Peygamber din aleyhissalatu vesselam hadisten qinalozu ki kıyamati qoz köz ve küvel dide bu bariz tarqunu ever doldu hakila küne köz qısa musurma tarar qaçu inşallah qısa qısarin tar qaçur vaqtunda lozухи ham hat artsel nqez hat artsin sahib boştirta Muhammed Peygamber din aleyhissalatu vesselam tar qaçurla hada qısa güzel hasetrika hasetar qaçuda Peygamber din ashabar tir Abu Bakr Umar Osman Ali habnu tarar qaçur habnu qısa hasetrika ve ikmad İzat mesela adet khanu illa ki çıxaldi arada televizor kutunu xizdi hana wonxi sifte gaf hat tarnetuş hakansa gaf sekünitini tar ham tadiz taralana xizdi bigemişkana jon velet dalçigzu im düstüş elbette çu musulmanarya çax çi güzeltir iki tarih hava iketir manametle bu haktin tarara vozva habrol gibi ol avunu kandı çine khane kandı erillaha yok hele madni çina ayol din
قليلا چرار تونك عنده چرار تونه هبرون زلام ویلیس کلیگنا قزیل و یا گمیش تینا 600 گرم اوت هانا ها گرامار پولونیز القینه پول صدقه دیز پایون گزاف جزواج گزاف قدر دین جزواج ها هم صدقه دیز قدوم سنة یزو پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام هانالنی توارگای وقتوندا یپال کلنی خیزدی توار هدا اخبا شیرین سشه خمراو خیته ویرد خیته مربع خیته هدا سویتونک آزوا ها شیرین لوخ و مادنی هلوزو خی ارید لهای قوز تخات سقود لهای قوز تخات خانی صد لهای قوز تخات ها عقل بلوغ جدال دی ایال دی عقیقه عقیقه وش لاجاله سلاپاگ erkek ayol eskayta ava mümkün ol avata qelapak sadaqa diz tukuna yuguna ham payum adaz haqiqa luzwa wa hada qarabar helbeta chasuna de qaluzwa wol gadar tawuna khun tawuna habur viri qatne xizde najahtal khun tawuna habur samihichka dikchilik kutun sunna yazu misliat qaluzwa payg'ambar di alayhisolatu vassalam terbiye guda vaqtunda chunkelignik anzwa sa dide bodin terbiye daldı cezvatoş yarar dostar hiburiyata şkol desfili ni tacizvata küçede ni tacizvata viri abro hadas tasiriz vad ayoldes hakeliçin aktarmış ni kanda amnin dost cezvata ni tacizvata Peygamber de aleyhissalatu vesselam lohuzvu ki harsa ayol dünyadis qezva musulman yaz iman gwaz üçün Rabbi çiz qezva de dünyadis ama insanları cemaati sanlaqa çurta habru hadika ya xaşpara ida ya dinsuz ida ya majusi ida ya butperest ida uç katını ida mümkün ya habrun terbiyet la gzaf asloya zurbater alim riqsan çeşne qalurz ve hik abru terbiyelemiş çpin bele dar inhe çaz akvaz vaval sifte qala başlamışna harsa dide bu badi ve veled İslam daldı, iman daldı. İlla ki iman deyiz, İslam deyiz. Haham binequna ama insan rih ava kısan güzel çeşniyar habur verdi şeriz terbiye göz hak xevunu konzu çeviledar. Qoy Allah Teala de iriqe harsa de bu diz nusret tevfik ni gura ya Rabbi Allah ve haviledarni amal salih bur dide bu dinç Allah kelik da bur koy. Amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.